na yeshia wo Perez Dome near Kodera dia say Adom Praise class edition of 70 Ghana no nya wo ticket na wo de aba ne nyina ya de dia say ne waye e de amaye enye no nko a unim de Adom brands no Adom TV ne Asempa ne Adom FM ye unim say wo adepam so e wo ho na me ya Adom akwasi adai ye de e hyehye so ti ne nyina so bra na so hwebi moa moka ho ne abedu ba bia ye du ti ye damo se papa ne modo a mode doye ye damo se Honorable Bismarck akwasi ensia incoming aye krado ejira na so kra de bon krata no e de toso e mo akwaba efiam joso e bia boko de nyame adom adepa achi etekemada bodwe moje de mofu sane de na aseda yi ntontom kamfo na asene de me nyankopon enye obia na afie nya ne sene yenya ejine na aso every minute in our life aseda nyame ayebi ene 19th October 2023 ne Papa Bill's birthday yes ese yakoyenim holy papa ese yakoyenim papa ti dane fieda koso eda nyamase sana wakana Adom Praise 29th October 4 p.m. pepe kwesi ada yenyina shi Perez Dome e wojowulu ne ko tontumi nyankopon ne abanka 70 Ghana cedis team eternity enyum na emede okay 70 Ghana cedis eno anu anya ticket yeah de eba afi Adom Praise yemeda enyankopon asefia se bia hye ye de abusuafo so ye yes Obeye nansu nyamia batampai die usuku now no fine yes enyum ne kama and one boy Stella Dugano Stella Abasi very see nyamia Adom 29 ya Canada 29 for her brand terminal to take it in tamo yes I mean Newman Stella. Stella. Stella, o hwe ne so 29th October dear. Ye nyina ye mom na ye ntimi nhia na. Ye na enyankopon no ase. Yes. Ye na enyame ase. Enti bomra. Yo hia your 40 it's 70 Ghana. Was I may hear 4 p.m. That's why this my point no ye free. 70 cities. Rafo brana yenye na team eternity omo ne ho akura ho na feature omo. Aha. Okay. Team eternity di omo a Cedar Mountains Choir. Ene Joe Metal. Yeah, Assemblies of God. Na MOG. So ne Perez. Debi. Royal House of yeah. MOG. Ono ejina Royal House Chapel. Pa na nim. Yeah. No mu dedi. Na PCA Esther. Eso no doko PRWC. Yes. Omo the new song omo jina no. Omo so jina nimu what day. Na multimedia pa. Eso ne akosinsi. Kofi Owusu. Na akosinsi anso kan ho. Akosinsi anso kan. Multimedia pa. Akosinsi anso kan multimedia pa. Eti Kofi AD anim na akosinsi anso wo emfinfi ho mu a me bohia ne saa se opeja ya e se na wa mare heza ne bi se onu peja ya na me ma somu wo na unze ewe no a spread it die na nyum to so aye ne se die ye kwato bomb spread akoye se Kofi se kasa wa hwa wonti na obi ama ba no aye na je so beba na se ye wo na wo be lead o so be ye be se Kofi na lead na onu peja mimi won finfi ho mimi na memaso na ya say I say tentacle no yes I say me di kana akoye ho I spread it afam say bomo say ejane dem sa na so be she aji mesro eni kwasi echi woni hweye wo mu baba na ogina entrance ho na o show in e do na kwasi be ye o show in kama nti mesro eni na se mechi won to hwe sa semidi ka format ni bidi afan o hwe rate o di shem no ne ade na enya bete woni ho na abehye ni shoe na wa say be bi hye obi shoes wo ende ya woni ho wa na be adi enti
Ebe kama yes. 29 kwesiada. Yenim de yakafo ne yetiefo tumi ye. Ye nyina ye. Omo aye bi penti yenim se we so. Mo be ne sa Mr. Afiadofo ni nyina momra. Me pese me hu obia baako. Se mu de munim de yetimi ye. Ne ye picture ne de. Ye betwa mesu. What you say? Aha. Enti kwase miemfa ayi code no nto ho. Obi oho no mo a no ntimi enye yi. That star 714 *003 *3 hash na so dem no follow prompt. Ye kona no mo de betoto. Ye be kiro na wahwe ne sa. Say da sokra da. Nti wo follow na o de atua 70. Nti me sro ye screenshot. Utua ohun. Utwawia. Aha, na o de ato ho. Na mboa na wo ba na de a kire. So phone so credit screenshot na say yam ne bia ba na de a kire. So de adanse de ye fa na kire no so de a kire ni. Na je di wa de ama na. Ayi bia. No. Okay. Afiati Ghanaian Times. The worker at the Ghana man pede His Excellency Nana Danko Akufo-Addo. And a Minister for Food and Agriculture, Dr. Brian Champofoni Abba. President launches Youth in Agriculture for Sustainable Employment Project. Government sanction businesses over violation of human rights. Dr. Alhaj Mahmoud Bamiansofoni Ewaha. Arrest, prosecute powers behind Galamsey. Ghana Bar Association appeals to government. Comes to the picture of GBA President. Yabuafo. Abansi Onia dance here. To one question. Abansi, the campaigns behind Galamsey or Ghana Onia dance here. So, to me, nyai, there's a be a catch them. Sikase and SN one Galamsey fighting. Nyai. Ye free fight here from 2017 up to na BBA no assistant. Ye say Sikakwa. Nipa nemo mudidi. TGBA President, unfortunate. Attorney General say abainia dance ye bi ebetimi aka se akwasinsi ana afia mankwata makul ne hye ampeduachi ema ne ye Galamsey ti opani ye kan kwakwesi baby. 4 private labs closed down in Accra for failing to meet required standards. Ghanaian Times Daily Guide. Go into farming, Nana urges youth. 31 ECOWAS prostitutes arrested in Nzima. Dame slams NDC lies on Galamsey. Comes to the picture of Godfred Yabuadame, the Attorney General. 1 dead, 3,300 displaced in Makango floods. I'm saddened by your pains, Baumia to flood victims. Daily Guide. Daily Graphic. Extreme poverty increases, World Bank. Apathy towards official corruption worrying. GBA. Dam spillage. World Bank votes $40 million for farming. Dr. Brian Champon Sona Eka Neseye. Daily Graphic. And so they know. The Daily Statesman. Samira. NPP needs a winnable candidate. Embrace opportunities in agriculture. President charges youth. 5 million Ghana cedis to fix roads affected by Akosombo Dam spillage. Ti Oma Kwan sebe kosi 5 million Ghana cedis. 5 million Ghana cedis. That's Ushemua, a little over base $400,000. 800 suspects, 135 cases in Galamsey trials. Godfrey Damensudia, no Daily Statesman, ABC News. Claims by Duncan Williams is to Annaba false. Deloitte is auditing Cathedral Project. Secretariat, and I can say. GRA rakes in 467 million Ghana cedis revenue from e-commerce businesses. Baumia donates 160,000 Ghana cedis from Nakasabotom Sika to Akosombo Dam spillage victims. Dr. Alhaj Mahmoud Baumia on Nakasabotom Sika. Okwe wankwa ne kasa tintin. Si nyuma kwa hiem. Ena ode ema womo. Enti Dr. Baumia de and ABC News. Business Finder now for Yenko Online. Agreed to absorb 200,000 youth for lifetime vocation to foster food sufficiency. President Akufo-Addo can say. Dr. Baumia donates 160,000 Ghana cedis to displaced victims of dam spillage. Ghana must enact structural reforms for long-term growth. Business Finder. I don't know. Enti we so ya adomonline.com said ye wakano ye mampani abedi ye chire akobwa odisika 160,000 akoma 1.6 billion. Oh, Nyamisha papa. Nyamisha pa
ye bompa ye se be na adwuma sa de tie benya 80,000 so me 8 and say ya chem 8 groups okay yeah mo nchecha ma wo na munyu su ni enya ne de yesrem enya ne de yesrem yes no be dey build sa no yema ni nyina akọ asai ti mo bi yo mo a one na ekọ no yema ne co victims ni nche straight na kwa bra ne nko kire mfa pen ni paper nto ho enye deduction nko edit ko papa no this caneba no ya kire nipa dodo omo waka any groups dodo a ewo mu omo waka en waka ni nyina bom no this canaba yesre mo de onokwa onyonko da no da fa pen na to ho baby also 5,000 ko ni ateso 500 ni ateso 1,000 esre mo enye careful ni obi arehu ana obi ya omu na odi be yi yemfa nyama bi sidan pa mo hwie huye na sa de ne ya na nhire ni de ne de afama no aha nti mam pani abede akire ya da se eno nso akire no akosomo dam spirit government support farmers with $40 million eno nso no dissolve National Cathedral Board of Trustees a Black Quarter Sekufuado no chese nsam no de se de about the Democrat about Adom line so a wa ha yesi aban no be fe $140 million judgment debt about nti me enyina no so unya brab okọ adomonline.com a audio so ho na wa waje bre no wakenkan nsem ni nyina wo ho eni de mu yemfansi ha no payima ye kọ na agudie mu nsem aba ye wi health tips so yegusu ka kokora metonofo no mu nti se nani de dika ya wuti a enye hwe nso tie bi de obetie no fa bo ho bra na fei mambo atman so ho de ahosepɛ beba asemi dika wo ho ni interviews ahodo bi na fem pense mu ato aso na ye people's forum yes nti ene nso ye de bebro ye da se ye kɔ